mana wambabariye ibintu kabikuraho. Mbona Ndamayize araje tutsiririmba, mbona ndamusuje. Umuntu arambwa ati ntusuje Ndamayize, tiyagize ibyago muri imisi yase n'ibiki, ngo mare ndarufata ruraremera ruragwa. Uzomuvuza ugende mu rugendo rwo kuvuza, nubona cagiye wawe utekereza ko yakira, aho ni urugendo ruzabera. Murakoze kumpa ijambo. Mbere ya byose ndagira ngo mbanze mbashimire. Ndabashimiye cyane kuko niryo jambo umutima yambwiye gutangizanya, niyo nzo kubashimira. Ariko ndabashimiye kandi nshiye bugufi ku bwanyu, ku bw'iki gikorwa, nongeye kandi kubakunda ndetse no kubaha, harimo bakuru n'abato. Reka ndekeraho. Nkuko nari mbivuze, reka mfate uyu mwanya kugira ngo nanje mbashe kugira icyo mvuga, niyo bitoroshe, ariko ndaje kugerageza ngira icyo mvuga, kuko bimaze kuba nabibwiye Imana se Imana nibyo washatse, umutima umpamya kuko Imana yaribyo yashatse. Kuba ari byo Imana yashatse, naje ndemera bihagararemo, ndabizi kuko iri kumwe nanje ija kumfasha. Ndaje kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko muraza kunihanganira. Abana nabo baraza kuvuga, tibatinda ibintu zanje byose nzanihuta, ahubwo iyo barihuta kurusha njewe. Tuza tuganira nabo, tugakora inama duhagaze. Nk'uyu munsi natashe twigeze turyama, twakoze inama nabo turavugana, habe saa 9 turahaguruka. Ubwo rero nukuvuga ngo ibyo twavuga twabipfunditse mu buryo bwiza kandi bupanze neza. Ijambo rya mbere, kugira icyo mvuga muri uyu mwanya kuri Nyarwaka Esperance ariwo madamu, tago zoroshe ariko nkuko nabivuze, Imana iraja kunshoboza. Nyarwaka nkuko babivuze ariwo madamu, twashakanye mu mwaka w'1995 kuko bagiye babivuga. Kugeza uyu munsi twari tugiranye imyaka 30 yuzuye. Aho hagati harimo urugendo cyangwa harimo ibintu byinshi ntabasha kuvuga namwe nka bya bindi, ariko muri ibyo byose muri iyo myaka 30 twabigendanyemo neza. Madamu yamfata nk'umugabo, naje nkamufata nk'umudamu. Hari password twatugirana, iwe yarambwiye ati wiye ndaba nyine wabana nawe nkubere nyoko, kuko yaranitegereje abona kuko biri ngombwa. Ndamwemerera, ndamubwira ati rero ubwo unemere kuba mama. Yageze avuga nkumva bitagize, ngasohoka nkagenda. N'abana barabizi, sinomuvuga kandi nta kintu kiba gihambaye, arabizi. Nawe akambwira ati nanje rero nta papa ngira, ariko nyine nawe nkabwira ati nta kibazo, tubana muri ubwo buryo muri iyo myaka 30. Ndaza kubivugaho. Ikindi, kuko mubizi twabyaranye abana 7, murababona hano, abahungu 2 n'abakobwa 5. Muri aba bana bacu twarafatikanya, tukuzuzanya, kubarera no kubafata neza.
bitari byo kuvuga aba bana barabizi. Nzambaheza affection yose kandi niyo ntaragabageraho muzayibona twaravuganye. Kubera iwe madamu yageze avuga buke n'umurimo wo gukorera abana acecetse nta bindi, ariko naje nkagira imbabazi nishi nkita abantu. Nukuvuga ngo bana nabo duturanye ntabwo bazi amazina yo mu gitabo yo kwirangamuntu, nta muntu n'umwe yazi. Sinzi ko abantu bari hano ni wa to nibyo niyo mazina kandi byose byamvuyemo. Saba tuvuga rero nimuja ku ishuri mubwira abantu rero izina ryanyu, ariko muzamuhubwira tuno tuntu hanyuma yandi yacu muyahishe. Ariko ibyo byose tukabikora kubera imbabazi z'abana twari twariyemeje ngo tuzabaheze affection igaragara. Kandi iko niko nageza bati wowe n'abana mwese nzagerageza mbibakorere, niyo njewe nta kibazo. Bakamata se kubera iki wowe? Sinje ntaje kimbaje numva ndanyuzwe nta kibazo. Muri ya myaka yose rero abana twabyaranye dukora nibyo twikora neza. Ndashaka kuvuga ubuzima bwa madame kuko hari abantu baza bavuga bakavuga ngo utu twabo twebwe twashatse bino bitaraza bino bintu bimwe bimeze nk'ituntu bazavuga turi aho ngaho, ariko njyewe nageza muvuga izina ryiwe. Iyo ntashaka umushekerera neza arabizi, nageza mvonyagwaka gahoro nyabo. Nukuvuga ngo twebwe niko kari password nk'ubungu bazakoresha twatundi twabo twaravuganye nawo tworo tuvuga nawo. Hari umuntu umwe twashakiye rimwe nasanze yavuga ndo ase ni igitangaza cyabaye. Wongeye se wowe uvuwa 90 na kangahe uwaye 2 na kangahe, ariko turavugana ngo izina ari kwiwe nta munsi n'umwe yari yavuga izina ryaje. Karonka bate wagiye umvuga atereka tibishoboka. Ibyo ndabimushimira kubwitonzi no kubaha yaragira, ndabimushimira cyane. Nari mvuze ngo ndavuga mu bice bibiri. Tukimara gushakana nukuri nashatse turi batoya nimba abantu bari batoya batazi nimba ari gute, batazi nimba urugo ruzobaho, batazi nimba yuzagira nije uhagaza. Ariko tukimara gushakana rero habaho ibindi bihe bitaduturutseho dusa n'abatandukanye, ndetse njewe nsa n'umuntu utariho. Yigeze kubimbwira kuko yigeze kugira ubwoba ati ndatekereza reka ntahe, kabwira papa wiwe nawe yaragira umusaza w'umutima umwe utaruzu babayika n'ibikira mbwira ngo banze tuze ugumanga. Muri ibyo bihe rero kitwabana arihangana aguma mu rugo, yubaha ababyeyi, abana nabo. Hari umunsi umwe yambwiye ngo icyamunezeza nuko iwe yogeza aje kubyara yuko ntiyageza azengurukwa n'abadamu benshi. Umubyeyi yageze ngo uje mu nzu agagara mu muryango akamusengera ati kabyara uyu mwana w'umukobwa, uyu mwana w'umukobwa n'umuhungu ni muzehe wamusengera murambe kiganza ati ndaje kurangiza gukaminka wabyaye. Ati kabyara, ati nagira inda nkamuga ati ko ndumva ntamereze neza, akankoza ikiganza ati ngahita mbyara. Rero ati nkabyishimira cyane. Muri ibyo byose niyo ababyeyi badahari no muri ubwo buzima twari turimo tutaboneka dusa nkaho twari kure, bamubaye hafi. Nukuri niyo badahari ndabashimiye. Data niyo adahari arabizi ko mukunda kuko yahagaze neza. Ndibuka ibyo yagaze avuga za mwana wanje ndagusengera, icyo nageza nkundaho
iyo ngeze hari igihe kimwe nigeze kuja Bujumbura ndatokora, arambwira ngo wahuye n'ibitokozwa, araza mfata mu maso, arankuba amaso, mpita nkira nyuma y'amasaha 2. Ikintu nageza nkunda kwageza mfata umutwe akansengera, ndamushimira. Ikindi ndashimira muri ubwo gufatanye, nari nasize umudamu, naragiye muri ibyo bihe, data afatanya na mukecuru Ziraye, nawe rwose ni umuntu nzanshigikira nkunda. Kubera iki? Kuko yadushigikiye, akunda data, ndetse n'abana be nzamukundira, nzanrwanisha kugira ngo mbimwereke. Aho uri wicaye ndagushimira, uzumve cyane ko tukunze uko tugushigikiye. Mu gihe tugihari, mu gihe tugenda n'amaguru, tuzagushigikira. Sinshaka kubivuga cyane, hamwe n'abandi. Data amaze kugira ikibazo, naramubwiye atari ko wowe muzehe yapfuye ataragendera mu ndege, ariko wowe nakurihiye indege ayigendamo ajiriya. Ndamubwira ati ikindi congeyeho, tuzakubakira inzu bemwo, nidakomeye turayimubakira, tuzofasha mu buryo bushoboye. Ndatinze bivuze kubera kuko muri ibyo bihe ntari mpari, byari bihe bigoye, bitaye ku mudamu, baramwiyegereza, baramufata. Ndagushimiye, Imana igweze umugisha. Muraza kumwumva ari hano, araza kuvuga. Igice cya kabiri arico cy'umuhamagaro. Jewe na Nyirarwaka twagiye mu muhamagaro turi batoya. Ndi mu gutangara ubu nyine ubupasiteri bari mu kuburwanira. Igihe jewe nasengewe barimo bantuka ati wowe kuraje gukora iki? Bashiki banje n'abaramu banje bari bagize opposition ngo sinsengerwa. Simbavuze nimba bari hano, nimba baragiye hehe, ariko barabiza ati ntibishoboka. Urasengerwa gute? Bimeze gute? Ngira ngo wenda muzehe ni waje kudutatara tugati rero njewe mfite invitation, nari kumwe na twarimo dusenga na Jorome. Imana yatubwira ngo inshi Burundi nkore ivuga butumwa, ninja kuri soza nzoje mu Rwanda, bizohurirana n'amatariki y'umwana agiye gusengera. Umvaga programme y'Imana. Baragenda baruzuzwa, baragenda arazungurukiye. Muzehe yaje sigaje icumweru kimwe mu nsengero, aratubwira ati nta kibazo, icyo naco ndamushimira. Iki gice cya kabiri rero cy'umuhamagaro cyari kigoye, kuko nabivuze twatangiye turi bato, dufite imyaka 26. Naje kureba ndeba ibikorwa iteka ryose njewe nakoze, nagiye nkora ibikorwa bindusha imbaraga, bindusha n'imyaka. Ari n'ibikorwa narimbamo n'abana n'abandi bose banduta. Ndasaka ndaza mu muhamagaro nje ngo ndi umwana, ariko icyo nshima, ndashima Imana twamenye, ndashima Imana ya data dusengeye n'abandi bose, yaratubumbatiye, iraturinda, iduheza ubwenge, tubibamwo, abantu batekereza ngo bishoboka. Reka mbirekera aho ngaho, bavuga byinshi ndaceceka. Burya rero mu muhamagaro abantu bazavuga ibintu byinshi, ariko turaceceka. Uyu munsi wa none turashima Imana kuko iri kumwe natwe kandi iduhagaritse ahantu heza ho gushima. Amen. Muri uyu muhamagaro rero madamu yaravunditse cyane, niko no bivuga. Burya murabizi, nuzaza gutangiza nk'itorero uza ushaka umwanya uri hejuru, ariko umwanya wo hasi wa paruwasi, ako nemba ari twikorera nyine paruwasi mukagira Imana, turaziranye nayo. Nemba ari umuntu uziranye na paruwasi, abantu barazizi, ndagira ngo bari hano barazizi. Paruwasi igira amabavu, igira amashenyi, igira iki, igira ibiki n'ibiki, ariko muri ibyo byose madamu yarabyihanganiye, ahagarana nanje. Suko byari bimeze neza, byari bigoye, suko twari dufite aho byari bigoye, ariko muri ibyo byose yemera guhagararana nanje. Hari abantu bamwe bigeze kumbwira bavuga ngo abadamu banze ko akora umurimo w'Imana. N'umunsi n'umwe ntigeze ananiza. Nageza mzuka nijoro nkagenda kaje gusengera abantu, ngatara mu gicuku, kinjira mpanuzuzwa,
sengera mu bikoni, sengera arandeka bubuzo. Nabwo ati woreke gusambe muri ibyo ngibyo. Nukuri ahari niyatumva, ariko ndagushimiye cyane kuko wanshigikiye muri uyu muhamagaro kugeza uyu munsi wa none. Ikindi mvuye aho ngaho muri iryo torero, niko novuga twatangije mu murimo muri Eden Revival Church, dukomereza muri Gospel Assembly Church. Bishop yavuze ndabivuga nihuse cyane, umurimo wose ijo gutangira niko biyemeze, n'indi yose niko biza bigenda. Ariko ico nshima Imana nuko abadamu bacu badushigikiye, baduhagararaho, ibintu biragenda biraruha biraba kugeza uyu munsi wa none bimeze neza, bihagaze neza. Ndamushimira kubw'ubwo bwitange yagaragaje mu kubw'umurimo w'Imana. Ikindi akabasha yagira amasengesho yiwe ntiyakunda kuvuga pe, ibintu bizageza bikora cecetse, nimba ari gusenga gaceceka akabyihorera gahoro gahoro gahoro. Amasengesho yegeza mbwa ati jewe simvyerekana, ariko mfite amasengesho nza gusengera mu buryo bumwe n'ubundi. Ndamushimira kubw'ico kintu rero yakoze, niyo yarangije urugendo, ariko ayo masengesho ndazirikana n'ubwo gwitanga. Amen. Ibyo byose twabikoranye nawe turi mu butayu bukomeye, tudafite adresse, tudafite uko, ariko Imana ikatubwira ngo bizaba. Nubwo bimeze gutyo, umutima wanje ubabaye gusa ko dutandukanye nawe, ariko mu buryo bwo kwizera ndakomeye. Hari abantu bazavuga ngo Imana ngo yanditse, ariko n'abagenzi banje narababwiye, kuko ejo apostle yavuze n'abandi, je sindi umuntu kuvuga ngo urabwiriza ku kwizera. N'impamvu wanaririmbye n'ejo sinaririmba, nariko kugira ngo nitonde, ariko uyu mwanya baririmbye ngo atavuta amashoza, numva ko nuzura imbaraga, numva nuko, ariko rero uyu munsi ni kumeze, ariko ndakomeye cyane. Amen. Icyo kintu ni cyiza cyane. Madamu yari yaremeye gutakaza, niko novuga, ubuzima bwe bwite, yemera kuba mu buzima bw'itorero. Icyo kintu abantu benshi bogira gusa ngo ni ikintu bakacumva. Hari abantu baza bati jewe niki, ariko twebwe twari twarakinguye ubuzima bwacu bw'itorero, intebe zacu zigahagararwaho, ibintu byose bikinjiraho, nta kibazo na kimwe, byose abantu bagakomanga bikagenda gute. Ariko ndamushimira kuko yabyihangane n'umunsi n'umwe ntiyigeze yivovota. Uko nukuri mbabwiye, habe n'umunsi n'umwe. Aho abashitsi baza niyo bafata ibintu byose bakabirya, yaba ari ifu ntiyageze avuga, nkamubwira tureke bayirye turebe birya Imana yavuze. Mureke mbabwire, gukorera Imana nta gihombo kiba. Gukorera Imana nta gihombo kiba. Ndi umutemwe wabashe kubona iyo ukora Imana muri bikeya, Imana izayigaragaza. Icyo kintu cyane kirakomeye. Ikindi kuko nabivuze, muri ico gihe cyari kigo cyo gutakaza muri ibyo byose, twakomeza dusenga Imana kuvuga ngo Mana uzatube hafi, uzatube hafi. Nkamubwira ngo niki none ngo bigereho nkuko babivuze. Twatangiye kubana na hano, ntiragira niko novuga inzozi nyinshi, ariko ngo arangize njewe sigara ibintu byo kumva muri indijwe Imana, ariko inzozi zose arazitwara. No muri ibi bintu byose yageza mbwira ikintu kimwe ku kindi zifatika. Amen. Icyo kintu ndagishimira Imana kuko Imana yabashe kubana natwe, igende tubwira byinshi. Nabivuze ubushobozi n'ibindi.
yatubereye inkingi y'umuryango wacu, kandi siname twabyisanzemwo jewe nawe. hari umunsi twaganiriza bino bintu byemewe, ndavuga ati rero simbizi ikikora abana bose nkuko banabivuga ari abana bakuru bacu. hari umwana twabanye nawe yanandikiye message kumwe, ndavuga ati rero wihangana cyane mu muri yanandika ngo se mu wowe wabaye umugabo aho guma aho ngaho, kutaragira igihe cyo kuza umeze ute, komera. Muhumure yabaye mwacu, yarakundana na nyina wawe, yageze mera nk'umwana w'imfura iwacu. Madamu iyo umubwiye Muhumure rwose aza mumva neza cyane. hari n'abandi bana benshi baciye mu rugo rwacu, bano munabanje n'abandi bose baraza, ariko madamu yemera kubika inkingi. ndamwete wewe uceceke abana babe muno n'ibindi, none ugira ngo bigende gute? inshingano ntazo umenye ko zaziza, wowe upfe gukora gusa nta bindi, n'abana urere. Madamu yemera kurera, no mu gihe nagira ngo mfashe bari umunabanje n'ibiki n'ibindi, naramubwira ati nta kibazo, nta mpamvu yo kuriga tubivuga, hari abandi tuba dufatikanya, ibyo si mfite umwanya kubivuga barabizi nabo babivuze. aba inkingi y'umuryango wa data. kuba bunyine rero atagihari ko ndagitekerezaho, ariko Imana rero ko izamenya uburyo bigenza. niko nayibwiye ngo kuba wemeye gusa ngo ugire gutya, kuko nabirebye nagize ibyago mfusha madamu. ariko mwa abantu b'Imana mwe, uwo babwira abantu ba telefone, uwo bereka ama message muri telefone, ntabwo mwayikorera. nonge ndavuga ati Imana ni jewe, nongera kandi ndavuga ati ndagutinya nukumeze. nageza ngenda umuntu akagira ngo wenda nibi, ariko byongeye kandi kumpa imbaraga no gutinya Imana no kwitwararika. sinari niyizi uwo ndiwe, uko nukuri mbabwiye. bamwe baza bandika je bati jewe ndumuvuga tumwe runaka ubanga ntambahana n'abandi baraha, n'abandi baraha, twakuzi turakuzi, turi kumwe nawe, ibiki n'ibiki turi kumwe nawe. mfite appointment hano agira nka 50, bansabye ati wihangane tuvugane, kuko twabuze aho ducagura ngo tuze kubana nawe. icyo kintu cyankomeje cyane. nk'abana bo namwe muzakigenzereza, muzagenzereza abantu, muzubaha abantu, muzabane n'abantu. niko nayivuze turera abana, ni yatubera inkingi, niho naringeze. yari afite inshingano ikomeye kandi nziza, yayikorana atinuba. ikindi madamu yaraganduka, yarazi ko nimba ngiye mu ivugabutumwa ntiyombwira ngo gute, nimba ngiye mu kindi wovuga gute. narataha nk'umugabo nanje nkamweza agaciro nk'umudamu, ngataha karego ngo cyo kuganira. nukuvuga ngo iyo ntagira abantu, hari abantu ngo tuvugana n'abandi babagabo, ariko undi twageze niwe, ngataha tukaganira, akaba inshuti yanje. none ndagira ngo bibabwire niko bimeze, akaba inshuti yanje. nageza mubwira ati rero ntabwo tugomba kubijerekana. nzinda nkunda kwerekana ibintu cyane, ndakunda kujihorera cyane, kabifata nkaho bidahari. ikindi madamu yageza mpatira cyane, kambwira ati wowe uzi ugenda, ariko tuzatugerageza dutoza abana ubuzima bwa gikristo. akaganira n'abo bana bakuru, akabatoza ubuzima bwa gikristo, bakaririmba. hano muri aba bana banje sindabigeraho kubera izo twabatoje na madamu. mureke mbabwize ukuri, aba bana banje nabatinye muri iki kibazo babaye intwari ikomeye cyane. mu kurwaza madamu nkuko babivuze, wenda ndaje kubigeraho wenda kataje kunshika.
twari kumwe na Mugisha yafashe hafi amezi 3 aravuga ngo azagwaza mama we akire cyangwe ndaza kubivuga muginda aje kugushimira n'umugabo. Nukuvuga ngo uyu munzani watumye nkumva kandi nagaza mugira nkavuga ati rero keneye kuba umugabo. Ibintu byanje byose nkunze gukora ikintu nirwarize mbikore, sinza nkunda gukora inzo kwavuyo kandi no mu bitekerezo nka nzagira abantu zangendesha inama barahari barazwe n'abandi bose, ariko muri za nama kagenda nkaziyungurura nkabati Mugisha uzugerageza umugabo. Ariko ejo wundi uyu mwana amezi 3 arambwira ngo papa tuziruka gushaka amafaranga yo kurwaza mama ngo numagire stress ngo bigenze, nzoguheza raporo uko yabyutse ico yamwoye uko bimeze muri telefone yaje ko bimeze akambwira ni gutya bimeze gutya, akagenda akamenyaho bishurira n'abaganga ibintu byose akavugana na byose ku murongo. Jewe sinageza nje kubireba simbizi n'abaganga ntibaze, ndarwa ndamubwira ati rero sha ntubizi byose uzugenda usinya. Ndarwa nkazambwira abaganga tugashorerana akuzuza urupapuro ngo sinya, ati so kudasinya uyu nasinya niwe murwaza, ariko shaka gura ngo mutoze mwereke. Ndagushimiye mwana wanje, warakoze uri umugabo. Mutoni nawe niko bimeze, yarakoze hari akantu yari arimo ariko aritangaraza tubasha kubana na mama we. Wenda icyo naringiye kuvuga cyane kandi gikomendaje kugisubiraho, mama yararemze tugira icumweru tuganira impamvu mubona dusa n'abakomeye. None ndababwira ati sasa mureke tugwaze mama wanyu ni murangiza karaduseze turire. Twe twararize nawe turarira cyane, karyama ku gitanda kiranga. Niyo mpamvu kenshi abaganga niyo batagizamira ngo wenda abantu bamusura, ariko ndyama ku gitanda iruhande rwe, Mugisha karyama hirya. Ndababwira ati rero ntimurabona aho ndira ndiso, ariko rero ni nta kibazo nawe urire na mama warire, tugiye gutandukana turarira turasezerana kuvuga mbere cyumweru cyose kirashira turimo dusezerana. Hari ibintu yambwiye, hari n'ibintu yabwiye Mugisha. Ntiyabikubwiye Mugisha? Yaranapfukanye amusabira Mugisha, nabwo ati musabira Mugisha rwose. Ako kantu numvise kazanagiza ngo kivuge, ndaje kwiyuta sinzija gutinda. Mutoni nawe turi kumwe aho ngaho, ndababwira atari ko basha muri tayari, turi tayari. Mufite ubwoba ntimufite ubwoba? Akenshi bzora mukabikaza ariko ngira ubwoba bukeya gake cyane, nukuri gake habe no mu gusenga singira ubwoba. Nza numva ngira kwizera, sinotinya urupfu, sinotinya ikintu cyose, nza numva nizeye. Ndababwira ati rero mureke tumurwaza, turamurwaza ari maremba. Abaganga baratubangageza, ndababwira ngo muze njewe ndi bufate ku mutima, wewe mugituruke hariya, Mutoni ufate hagati. Abana banje baranemerera barabikora kuri monta. Ndabaga ati njewe ndabagara mbabwira uko bigenza gutya, hasigaye gutya, hasigaye 10, hasigaye kangahe biramare ngo buzika. Ndabagara ngo reke dusenga, ndasenga. Twabikoze turasenga, tumaze gusenga turavuga ngo Mana turagushimiye yuko nyagwaka madam abuzima na mazamvuga bwose burasa. Tumaze gusenga turavuga ngo Mana turagushimiye yuko nyagwaka madam abuzima na mazamvuga bwose burasa nkaho bwarimo burangira. Ushobora kuvuga ngo niki cyaburangije? Ni Imana yaburangije. Twebwe nawe tuba mu murima w'Imana, kandi abantu benshi batwibaza tukabikiyobera ntibatumenye Imana. Twari tugeze mu bwatsi bw'Imana. Ureke twari dutegereza ngo se ngo icyo cyararangiye. Nigeze kumubwira ngo Imana yarabimbwiye, Imana ifite imbaraga yo guhamagara ikintu kikaza, ibintu zageza bidusanga. Sinobwira ngo negere umuntu ngo mubwira ngo ni gutya, sindabikora. Ndabizi ko bihara ubinshi bizayikora, sindakora mbino ngo bigenda oya. Ibyo nabyo uzubaka inzu umwenda mutumiza wakize tibiranze, iryo deni bizagera ufite rimbabarira, ararimbabarira. Ariko bana barahari, nimba zarishisha muri inde mba bizogenda gute. Narinzi ko nzagenda ngafata igikapo, yaba ari bibubu, yaba ari amasiperi, yaba ari ibiki, niyo ntobishobora. Mfite inshuti zobikora, mfite inshuti zazimbaza ushaka iki niki. Ariko nyagwa kagiye asiga iryo deni, nimba muzongendera inama buryo nzabikora mba bizagenda gute. Niki nduki
kiri kukinana yavuze ngo ubanze ureke ariko ubanze ukora ibindi kandi akambwira tubikora utuje. Ikindi cyo nabona twebwe ntabwo turi babandi bo kuvuga ngo barahisha. Telefone arayizi yanje nibiki, nimba ari bank arayizi, nimba ari kiriho charge arabizi, byose no mu buryo busanzwe sinkunze guhisha cyane. Yewe nda numva ibintu zanje zose biri open mbivuga. Amen. Urugendo rwa madamu go kurwara ntabwo ndi butindeho. Yararwanga ngo se wabaye gute? Biragenda ndamubwira ngo ndasenga Imana. Kandi apana hari abantu bazavuga kandi babyumve, ndagira ngo nkundisha abantu gusenga. Hari abantu twatugana gusenga, hari gusenga kugira refu. Hari igihe cya kindi cyo kwikana guhamagara ukagira n'imyaka itayikumva. Hakabagira n'igihe uvuga ikumva. Ndakubwiza ukuri ndashima Imana ko tugeze ahandi uvuga ikumva. Ndamubwira mu minsi ngahe ndamubwira toke nabonye itike y'indege asigaye tugire gute tugende. Tuje Nairobi. Twari kugenda tariki 16 mu gitondo araremba. Amaze kuremba byihuse turagenda tuja ku bitaro by'umwami Faisal. Tumwijizamo shike baramupima bamubona amazi baramuvura tugira ibyumweru 2 baramuvura turasa kandi tugira biramuvura birakomeza biriyongera. Inkuru y'umwana isubira inyuma reka wenda bivuge tukiri hari akanombe ndataha mu rugo kuko ico nari nshinzwe no gushaka ariko kurwaza wenda umuntu yarageze ahantu bari bahari n'abavandimwe bari n'abandi bose ico kintu kiroshe mfite nabishwe banje benshi n'ibindi byinshi. Ndagenda ndasenga ndavuga tereka manuke nimve ku gitanda senge ndamanuka ndasenga kuko abantu benshi bagazampamanga dusenge mfite ibyonzi nkama mbihorera tereka ndeke abantu babande ndeke kubarusha sinzi nemba abantu bampamagaye mwageze mumva imbaraga nishinega mbishiramo ageza bavuga nkabihorera kavuga madora mponga tugiye mu masengesho mugende muje gusenga ngo sura zumva twahamagaye abantu ndabahamagara iki niki ntarinzi ngo mare njyanye mbona ndimo nubaka hari umugabo w'inshuti yanje nabwiye kandi nkunda cyane turakundana azampamagara azantekereza kampamagara igihe numva sinzi nemba zayerekwa nemba zagira igihe numva ngiye gure nkumva arampamagaye kandi akampamagara anakundangise arampamagara ndamubwira uko ndamwatiwe na nijoro nabonye umuntu azambwi anereka ndimo nubaka urupango runo rw'ibiti binini meze neza birimo imbariro 3 ndavyubaka mara kuzubaka warupango mbona ko rumera neza ngo mare ndarufata ruraremera ruragwa ngo rugwe ndababara tese ni gute nubatse urupango ruragwa ngo mare numva umuntu arambwira ngo nariko mubwira ngo numve ngo ansobanure nawe arabyumva cyane akumva ko n'umuntu ubwenge cyane azavuga ariko tugakundana arabyumva ati nuko bimeze ati nikibazo cyitwa kandi gikomeye ariko yabyumvise. Umuntu arambwira ngo rero uyu munsi urimo uravuza umudamu ariko ntakwa ari bubi uzomuvuza ugende mu rugendo rwo kuvuza nubona cagiye wawe utekereza ko yakira aho ni urugendo ruzabera ndababara cyane kubera iki bibaye guke. Turagenda tugeze hari Faisal ndihuta cyane naho nahaboneye niko novuga ibintu bitatu byemeza urugendo rwa madamu. Nabonye umuntu azarambwira andirimba indirimbo bavuga ngo rimwe na rimwe Imana zisa nkaho itari kumwe ariko ca gitero kivuga ngo ibyagiye bugeze ku mukristo wa muntu yamagenda ndicura ndabate umpaye message nama numva ico ambwiye ndababara mubwire bigende gute numva ndapfuye ndasa kandi undi munsi ndasenga ne umuntu arambwira araza akamubwira ati wowe kurarwaza madamu ariko reka nkwereke ikimenyetso cy'urugendo rwiwe uragenda ara ku bitaro amasaha ya mu gitondo ataraye gusuka abantu batazabaza ariko bagenzi bawe baraguhamagara baze kugusura byishimo na musore baraza bagusure mwibuke umunsi umwe mwansuye saa 4 sinzi aho bari ba pasteur murabyibuka ngugira unicaye hatu muri kave hasi mbonda bampagaze hejuru noneho nsanugiye gucika indega abandi bagese umeze ute n'umuruho niki nanigwa guhaguruka pe
abantu ikintu nabona undi kirabaye ndaceceka ndasakanira senga ndi hariya mana wambabariye ibintu twabikuraho mbona ndamayize araje tutsiri ari mbona ndamusuje umuntu arambwa ati ntusuje ndamayize tiyagize ibyago muri imisi yase ndibiki ndabate rero biraranga ndangize ndakata gusenga imenyeso z'urugendo rwa madamu mba ndabifite abantu barambwiye dusengeye mu musenge nta kibazo bivuga ngo ibi byabaye ntabwo zadutunguye Imana yaraduteguje itegura imitima yacu ariyo mpamvu mubona ko dukomeye suko tudatekereza inshingano dufite n'ibyo dufite ahangaha Imana yaradukomeje kandi turabiza aho yagiye neza ni twebwe tuzomusanga kandi tuzamusangayo ikindi ndashaka kuvuga ibintu nk'abingaye nsoza icyambere ndashimira abana banje nabivuze uburyo bitanze n'uburyo bakomeye kandi namwe ko murabibona narabasabye ngo ikintu mumfasha muzakomere ndabashimira ko bakomeye ikindi ndababwira ngo mureke gutinya no guhungabana nta kintu na kimwe nzokora ndababwiye uyu munsi wa none mama wanyu ni wari umujanama wanje mwebwe muhindutse abajanama banje muzobabera umuzeyi ariko kubera icyo kintu banyeretse icyizere cyiza kandi kimeze cyane neza cyane tuzakorana byose kandi nzaba hafi nk'uko nabibabwiye baraye amajoro menshi sinoyavuga baraye batariye ku bwa mama wabo icyo kintu ndakibashimiye cyane rwose mwumve ko mwakoze ibintu by'indashikirwa ndagira ngo hano ndi shimire inshuti zanje yeme mukagira Imana icyo nakwifuriza urakagira inshuti nokuri urakagira inshuti nokuri ndashimira inshuti zanje zemeye guhagarana nanje muri iki kibazo mwebwe murimo murumva iki kibazo ntabwo cari cyoroshye cari kiremereye wari umunzani wo kugukubita hasi ariko ikintu nari mfite kwizera kandi iyo nje gukora ikibazo kiza kiremera ko nkumva umutima kuramera nk'isuma kugakurura nageze mbwira madamu nkabwira ngo iki kintu kirimo ko ndumva ko mpanga ikurura naramubwiye ngo ico ngusaba untize gukira ariko iki kibazo ico Imana yagikora nshuti zanje aho muri hose ndagira ngo mbashimire mwagize neza ndashimira inshuti zo hanze y'u Rwanda muri abantu beza mwagize neza ndabashimira hano kuri kamera harimwo bamwe bari hano bateze indege kubwo kuza kunshigikira kubana nanje ndabashimiye barampishe bamfata ukuboko bambera umwambaro bambera byose imbere y'abantu imbere y'imbaga z'abantu ndabashimiye ndabifuriza umugisha w'Imana igishoboka cyose nanje nzahagarana namwe nzabafasha nzabararira ku ijoro kuko mwarinda rero icyo gusa navuga gusa ndabashimiye ikindi ndashimira inshuti zanje za hano mu gihugu buriya nukuri ntabwo nabivuga cyane ngira ngo Apostle Christophe arabizi Imana yaduteje inshuti pe sinza nabigaragaza nukuvuga ngo muri iki gikorwa barambwiye ngo wicara aha icyo uzaza ukeneye tuzatuza ibindi byose ubiturekere ariko n'abagabo beza mukagira Imana niyo mpamvu umuntu azagenda afite confidence ndatinya mwashuti zanje hano mu Rwanda mwarakose sinshatse kuvuga amazina ya timu muri isi
muri abagabo beza bo gushimirwa, ndabakunda, nzakomeza mbakunde, tuzabashigikira, tuzabana namwe. Abo bantu bakoze ikintu kidasanzwe, niyo bitari ngombwa ko abantu bakoma amashi, ariko mumfashe mukomere Imana amashi cyane. Barakoze cyane, barakoze cyane 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 cyane, bambere mwambaro, bambere imbaraga byose muri urugendo rwo kuvuza madamu, bagaragaje imbaraga nisi. Ndabashimire. N'abandi bose badashaka ko umuntu navuga hana kuri kamera, murabizi uko mwabikoze, murabizi. Imana ibaheze umugisha kandi mwishi cyane. Ikindi, muri za nshuti zanje ndashimira komite yambwiye amakuru yo ku rubuga, ngo bagize urubuga rwiza rufite imbaraga. Muri inshuti nziza cyane pe, amakuru ndarayamenye. Muri aya makuru harimo abantu benshi muramba barenje kubavuga, kandi bagize neza, ndaje kubivuga mu mwanya n'impagera. Mwagize neza kubwitange bwanyu, gutanga ibyanyu, mwangaragarije urukundo, mungaragariza iki, niko novuga umuco mwiza. Turabashimiye kandi turabakunda. Imana ibaheze umugisha. Ikindi, ndagira ngo shimire itorero rya Gospel Assembly Church ari ryo tubarizwamwo, nkuko Bishop Claude yavuze, ari umushumba mukuru wacu, natwe twamwungiriza. Ndagira ngo mbashimire.